U bħalma Mosè olla s-serpent fid-deżert, hekk jeħtieġ jitolla bil-bniedem sabiex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. Għax għallek ħabb id-dinja illi ta' l-uniku iben tiegħu sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja eterna. Għax Alla ma baċ l-ibnu fid-dinja sabiex jiġġudika d-dinja. Iżda sabiex id-dinja tkun salvata permezz tiegħu. Min jemmen fih mhuwiex ġudikat. Imma min ma jemminx huwa diġà ġudikat. Għax m'emminx fl-isem tal-iben uniku tal-Alla. U dan huwa l-ġudizzju. Il-dawl ġie fid-dinja u n-nies ħabbew id-dlam aktarx mill-dawl għax l-opri tagħhom kienu ħżiena. Għax kull min jipprattika il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jiġix lejn id-dawl sabiex ma jkunux esposti jew mikxufa l-opri tiegħu. Imma min jagħmel il-verità jiġi lejn id-dawl sabiex l-opri tiegħu ikunu manifestati li huma maħduma f'Alla. Amen. Hemm ħafna ideat żbaljati dwar l-Evanġelju. Min jaħseb li huwa set ta' pariri tajba li jgħoddu għal-ħajja. Min jaħseb li huwa xi liġi ġdida li Alla tagħna. Jiena sa dalgħodu kont naħseb li il-kelb poodle huwa stupidu u jeżisti abjad biss. Imma xi għamilt ir-riċerka sirt naf li huwa kelb intelligenti ħafna, kapaċi jitgħallem u mhux biss huwa abjad imma għandu diversi kuluri u jsibu fi 3 sizes differenti. Huwa ħabib tal-bniedem ġifieri bħala pett huwa ideali. Kelli konċetti żbaljati dwar dal-povru kelb. Imma issa bdilthom u hemm bżonn ukoll li aħna nkunu nafu meta nitkellmu dwar il-Vanġelu. Dwar xiex qegħdin nitkellmu? Xi idea li jiena drajt bija u qatt ma ttestjajta? Il-Vanġelu huwa l-aħbar it-tajba li Alla jsalva l-midinbin mill-kundanna tal-infern, mill-ħtija u l-prattika ta' dnub permezz tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Din is-salvazzjoni hija mogħtija purament skont il-favur tal-Alla u nilqgħuha bil-fidi biss. Diġà qegħdin ngħidu ġifieri li allura qed nassumu li Alla jeżisti, illi fil-futur hemm ġudizzju u hemm ukoll infern u ġenna. Frattant, irridu niftakru li fil-qalba tiegħu l-Evanġelju qiegħed iħabbrilna, qiegħed jarrafna x'għamel Alla għalina u mhux aħna x'nagħmlu għal Alla. Minn hemmhekk jridu nibdew. L-Evanġelju huwa aħbar ta' ferħ. L-anġli lill-rgħajja qalulhom ħabbrulkom aħbar ta' ferħ għax illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li huwa Kristu il-Mulej. U allura ħanibdew pass pass. Il-Vanġelu huwa l-aħbar it-tajba illi Alla minn hemmhekk jibda l-Evanġelju. Alla huwa l-awtur tal-Evanġelju bħalma ir-romanz Oliver Twist min kitbu? Charles Dickens. U vvintaħ u tawolna ir-romanz. U l-istess ħaġa Alla huwa l-awtur ta' din l-istorja illi ġrat f'din id-dinja tagħna. Alla huwa l-awtur, Pawlu fil-littra tiegħu li jispjega l-Vanġelu fit-tul, littra lir-Rumani, jibdija billi jgħid Pawlu il-sir ta' Ġesu Kristu imsejjaħ biex ikun apostlu isseparat għall-Evanġelju tal-Alla. Qegħdin tisimgħuha? Huwa l-Evanġelju tal-Alla. Alla huwa l-awtur tiegħu. 8 darbiet fil-Testament Ġdid jissemma l-Evanġelju tal-Alla. Illi wieqed minn qabel permezz tal-profeti tiegħu fl-Iskrittur imqazza dwar ibnu Ġesu Kristu. Mela hija l-istorja dwar ibnu. L-Evanġelju jippreżentana qabel xejn lil Alla. Pawlu meta sab l-okkażjoni kien Ateni, il-belt tal-filosofi, tal-eskolari u sab iċ-ċans li ikellem lil dawn nies ta' kultura kbira. Għalilhom Alla li jagħmel id-dinja
وكل ما فيها باللي dan huwa s-sit tas-sema u l-art ma jgħammarx f'santwarji magħmulin bl-idejn, lanqas mu moqdi b'idejn umani bħalli kieku jonqsu xi ħaġa. La darba u n-nifsu jagħti il-ħajja, in-nifs u kollox. Ftit kliem Pawlu qed jgħidilna min hu dan Alla li qegħdin nitkellmu dwaru. Alla li għamel id-dinja, Alla huwa il-ħallieq tal-univers. Dan hu Alla illi waslinna l-Evanġelju. Alla li għamel id-dinja huwa wkoll is-sit tas-sema u l-art, huwa l-possessur ta' kollox, kollox huwa tiegħu. Kollox, mill-liġ nemmlu sal-ikbar kewba fis-sema, kollox huwa għaliex kollox għax għamlu hu. Għax għamlu hu. U dan Alla ma jgħammarx f'santwarji magħmulin bl-idejn. U Alla infinit. L-ispazju. L-univers ma jesawx. U għax l-univers ma huwa lilien mill-univers. Alla trascendenti, Alla lilien mill-fema tagħna. Meta nitkellmu dwar l-infinità t'Alla, Alla bla qies. Laqqas huwa moqdi b'idejn umani bħalli kieku jonqsu xi ħaġa. Dina żball li rridu inneħħuh minn rasna, bħalli kieku Alla għandu bżonni, Alla m'għandux bżonni. Jiena għandi bżonn lill-Alla. La darba u nnifsu jagħti il-kulħadd il-ħajja nnifsu kollox, kull ħaġa tajba li nirċievu, li ngawduha ġejja minn għandu. Huwa d-donatur ta' kull ħaġa tajba. Alla huwa l-ħallieq qaddis tagħna. Ħallieq qaddis, ħallieq ġust, ħallieq ret, ħallieq illi ma jixxaħamx. U laqqas huwa parzjali, illi jrott lil kull bniedem skont emilu. U ħallieq qaddis illi jibqa' jeżerċita awtorità morali u sovrana fuqna aħna l-bnedmin maħluqin fuq xbija tiegħu. Alla tagħna s-sens tat-tajjeb u l-ħażin, vera jew le. Nafu li tajjeb li tagħti il-karità, ħażin li tisraq. Tajjeb li tkun kumpassjonali, ħażin li tgħir. Dawn nafuhom. Mnejn ġiet din ir-realtà fina illi nafu it-tajjeb u l-ħażin u l-obbligu li nagħmlu t-tajjeb u wkoll illi rridu niskansaw u nevitaw il-ħażin. Alla. Aħna maħluqin ġbija tiegħu huwa l-leġislatur illi poġġa din il-liġi fina. Aħna nitkellmu spiss dwar il-kuxjenza, dik hija l-kuxjenza. Il-kuxjenza li nafu d-differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin u d-dmir tagħna illi nagħmlu biss it-tajjeb. Huwa l-leġislatur tagħna l-liġi tiegħu u jiddomanda l-ġustizzja minn għandna. Għejxin ġust quddiem, mhux kif ifett lilna, imma kif jordnalna huwa l-imħallef l-aħħar mill-aħħar, huwa l-imħallef illi miegħu għandna x'naqsmu. Kull wieħed minna personalment irridu nidru quddiem Alla quddiem it-tribunal tiegħu biex nirċievu skont ma nkunu għamilna fil-ġisem. Matul omorna, qasir jew twil, kollha kemm aħna kontabbli lejh. Dan huwa Alla illi iwaslilna l-Evanġelju. U l-Evanġelju kellna bżonnu il għaliex kif għadda fil-bidu, il-Vanġelu l-aħbar it-tajba illi Alla jsalva il-min? Lil-midinbin. Ġesu għala ċaru tont illi jien ma ġejċ biex infeq in-nies ġusti, imma ġejt biex insejjaħ lin-nies il-midinbin għall-indiema. L-Evanġelju jikkonfrontana qabel xejn bir-ribelljoni tagħna. Aħna nies xewwiexa kontra Alla. Issa aħniex lesti li nammettuha jew le. Il-fattu li l-Bibja hekk tpenġina. Il-Bibja titkellem dwar ir-ribelljoni tagħna u dan huwa l-ġudizzju li d-dawl ġie fid-dinja u n-nies ħabbew id-dlam aktarx mill-dawl. Għax l-email tagħhom kienu ħżiena. Din hija dijanjosi, din hija qisu biex ngħidu hekk l-X-ray illi Alla jpoġġi qudiemna u jgħidilna ara. L-email tagħkom, il-qalb tagħkom, l-atteġġjament ta' moħħkom dan huwa għandhom. Rumani 3 jgħidilna li m'hemm ebda bniedem ġust. Laqqas biss wieħed. M'hemm ħadd mi jifhem. M'hemm ħadd illi jfittex il-Alla, kollha ddevjaw, ħarġu barra mit-triq.
Darba kont mal-pastor tiegħi kont għadni żagħżugħ l-Amerika. U hemmhekk tafu fil-highway jekk timmissja li toħroġ barra għamilna xi siegħa u nofs nikkumbattu biex aġġornat tagħna. Iddevjajna. Xi ħaġa serjissima. Ma bqajniex fil-liġi tal-Alla. Flimkien tarqu bħalma ta' jkollok ikel eżommu fil-friġġ jumejn tlieta u mbagħad mur xommu tgħid jaq. Ikollok tarmih. Ikel marraq. Ma jiswa xejn. M'hemm ħadd li jagħmel it-tajjeb. Lanqas wieħed. M'hemmx imqar wieħed. Il-ġimgħa l-oħra smajt dibattitu bejn Greg Bahnsen u wieħed atew ludi, atew ma jemminx balla. U dal-atew beda jgħid imma dana x'nambuh dan Alla tiegħek. X'nambuh dan? Aħna qegħdin ngħixu tajjeb, qegħdin nagħmlu l-ġid bejnietna, nixtiequ l-aħjar lil xulxin. Ma nix bżonnu lill-Alla, Alla huwa irrelevanti. Imma dan bħal meta jiena niltaq ma' raġel homeless u niġbru d-dar u nagħtih kamra tas-sodda. Tajjeb, u ngħidlu ibqa' hekk tibżax miegħi. U l-għada fil-għodu jqum. U jiena nkun diġà fil-ċina. U ħejjejtu l-kolazzjon. U jgħidli, skuż int minit, itlaq lil barra minn hawn. X'tu staġni? U dawk li ma jemmettux lill-Alla u lanqas jarfu li huma kontabbli lejh, hekk qegħdin jagħmlu. Qegħdin jgħix fid-dinja tiegħu u mhumiex jarfu illi din hija d-dinja li Alla għamel għalina. Hija xi ħaġa terribilment żbaljata. L-umanità int jien kull bniedem aħna midinbin profondament u b'ostinazzjoni. Inħobbu nagħmlu l-ħasen. Dik hija min-natura tagħna. Pawlu fl-Efesin jgħid intom kontu mejtin fit-trasgressjonijiet. Ma kellna ebda rabta mal-Alla. Alla huwa s-sors tal-ħajja kif rajna aktar quddiem li jagħti il-kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Maqtuwejn minnu spiritualment, mejtin fid-dnubiet tagħkom li fihom kontu imxejtu darba skont l-andament ta' din-dinja. Pawlu qed ikellem mill-insara. Illi issa huma dixxipli ta' Ġesu. Però qed ifakkarhom x'konna qabel. Mxejtu skont l-andament ta' din-dinja, skont il-ħakkiem tas-seta tal-ajru. L-ispirtu li sta jopera fuliet id-diżubbidjenza, jirreferi għax-xitan. Fosthom ukoll aħna għexna darba fil-leblibiet tal-ħamna, dak li jgħidilna ġisimna nagħmluh. Nagħmlu x-xewqat tal-laħam u tal-moħħ u konna minn natura tfal tar-rabja, ki jixraq inna li Alla jkun irrabjat għalina. Kull parti tagħna, ruħ, ġisem, kuxjenza, emozzjonijiet, ir-rieda tagħna, il-qalb tagħna, il-persuna kollha tagħna hija affettwata bid-dnub. Dik il-xeħta, dik l-atteġġjament li l-Alla rid nisfidah. Jew konxjament bħalma għamel dak l-atew illi jgħid l-Alla ma nix nambuh, jew ukoll billi taħseb li inti tista' tgħix mingħajr Alla. Maħniex kapaċi nsalvaw lil nfusna. Nibdew nirrealizzaw il-qagħda tagħna, nibdew nilqgħu kif Alla jiddeskrivina fir-relazzjoni tagħna miegħu u rridu naslu wkoll biex narfu illi maħniex kapaċi nsalvaw lil nfusna. Namlu x'namlu. Bl-Ingliż ngħidu hopeless case. L-iżbal ta' ħafna nies jaħsbu li jistgħu jillapazzaw, jirranġaw b'emilhom stess bil-penitenzi tagħhom, bil-pellegrinaġġi tagħhom, b'elf ħaġa. Il-bniedem ħobb jivvinta biex minn għalih ikun milquh quddiem Alla. Però il-każ tagħna huwa hopeless case. Dal-aħħar hija kien involut f'aċċident ta' traffiku u għal-grazzi tal-Alla u martu ma ġralhom xejn, però l-karozza saret total loss.
ġew ħadwilhom u rmewha fuq il-miżbla. Ma tiswa xejn, ma tix tiffunzjona. Dik aħna. Il-bniedem huwa total loss quddiem Alla. Ma tistax int avolja l-aqwa mekkanik illi l-karozza tarġa' ġġibha tiffunzjona. Total loss. Meta kont għadni żgħir kont rajt dram, reċta, li tinħadem fuq il-palk. Ta' wieħed Irlandiż ismu Samuel Beckett u d-reċta saret għalkemm kitbet ftit qabel ma twelid jiena. Saret famuża llum il-ġurnata. Waiting for Godot. Waiting for Godot. Li huwa dram bla storja. Għaliex għandek daw żewġ min-nies, Vladimir u Estragon, qegħdin ma' ġenb siġra, u qegħdin jistennew il-dan il-xaħat jismu Godot. U meta intervistawh kemm il-darba lil Samuel Beckett u qalulu ma da Godot minhu, qatt ma mmetta aħna m'aħniex xmir. Nafu li Godot huwa isem ieħor għal God, Alla. Però matul id-dram kollu dawn il-żewġ irġiel jitkellmu, jargumentaw, jiġġieldu, jerġgħu jirranġaw, iqattaw il-ħin jirrepetu l-istess suġġetti. Qed jistennew lil dawn. Imbagħad jidħol Lucky u jgħidulhom isma' Godot mhux ġej. Mhux ġej. Għada ġej u jistennew sal-għada u xorta waħda ma jiġix. Godot qatt ma jitfaċċa fuq il-palk. Qatt. Qed jistennew u il-reċta kollha turi l-assurdità tal-qagħda umana. Aħna il-bniedem fit-telfin illi qegħdin ukoll ikkonfrontat bis-silenzju tal-Alla. Alla silenzjuż. Qegħdin fuq dil-pjaneta u Alla huwa indifferenti jekk jeżisti qatt ma ġie jżurna, qatt ma ġie jew indaħal fil-ħajja umana. Imma dan huwa l-messaġġ Kristjan. Dan huwa l-Vanġelu. Alla ġie. Alla ġie. Issa jekk inti m'intix tarfu l-Evanġelu ta' Ġwan jgħidilna li Ġesu kien fid-dinja u d-dinja saret bih u d-dinja ma rfitux. U għax ma rfitux id-dinja għalhekk issa għandna dil-qagħda fejn in-nies huma mitlufa kulħadd bl-ideoloġija tiegħu, kulħadd għandu r-rimedji tiegħu, kulħadd għandu s-soluzzjonijiet tiegħu, politika, ekonomija, biex minn għalina navvanzaw l-qudiem bħala ċiviltà. Alla ġie. U jismu Ġesu Kristu. Għalhekk il-Vanġelu jiddikjaralna lis-Salvatur Ġesu. Fil-bidu għadna l-Vanġelu għal-ħabar it-tajba li Alla jsalva lil-midinbin permezz tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' ibnu Ġesu. L-Evanġelju huwa l-istorja dwar Ġesu. Bħalma Mosè qolla s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ jitu Alla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. Għalfejn Mosè kellu jgħolli s-serb fid-deżert, in-nies kienu qegħdin imutu bil-gdim ta' srib valenużi. U appellaw lil Mosè tal-appellalla għallu għamel dan l-arblu u fuq qiegħed serb tal-bronz. Kull min ħares lejh ifiq, di ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Sa fejn nafin biex tfiq mill-valenu għandek bżonn tieħu xi antidotu mingħand l-ispiżjar, ma Alla għalihom kull min ħares lejh ifiq. Mela ma tagħmel xejn, ħares lejh. U dik hija stampa sabiħa ta' xirnexxielu li jagħmel Ġesu fuq is-salib. Għax ħallek ħabb id-dinja illi ta' lill-uniku iben tiegħu sabiex kull min jemmen fih. Meta qed temmen fih ġifieri qed tgħid li jien min kapaċi nagħmel xejn. Jiena total loss. Jiena hopeless case. Mingħajr Ġesu Kristu ħankun bħal Vladimir jew Estragon illi nitkellem u niddibatti u niġġielet u mitluf. Mitluf, dik hija l-kelma. Il-Vanġelu jiddikjaranna lis-Salvatur Ġesu. Min hu Ġesu? Ġesu huwa Alla etern u veru li sar ukoll bniedem veru perfett. Bniedem bħalna. Ġwan jibda l-Vanġelu tiegħu billi jgħid
في البدو كان الكلمة، والكلمة كان مع الله، والكلمة كان الله، والكلمة صار لحم. وديك الكلمة بريتشيزا اللي يعني الكلمة صار لحم باش يورينا اللي فيرا جسو كان بنيدم بحالنا. الكلمة صار لحم وعمر فسنا وراينا الجلوريا تياو. ملا جسو السلفاتور هو الله فيرو بنيدم فيرو. باولو يعيت اللي قال كم جسو ما يصيش بحال شي حاجة مسروقة اللي يكون دعس الله، وفرتانت بطلوا نفسه وهافوا الصورة تعدي. متى نتكلموا دوار الانكارناتسيو عندنا نايدو كيف الله اترن، الله انفينيت دير فوسنا بحال بنيدم. الوميلياتسيوني تاع جسو نزل على القاعدة تاعنا، نزل فوق الاستاس ليفل تاعنا. ولا تايد لما شامل سبيشال جسو، شامل سبيشال جسو باولي يبين بوينت يا ازاتامنت. جسو عمل حفنا فريد زبيخ وطيبين، علم الناس أيام الميتين من الأبر، فيق للبروزي لللوميا للترش للموتي الدوك اللي كانوا محكومين من سبيرت هزينا الليبروم. pero باولي بينبوينت يا الكابولافور تا جسو تنعزرت شنو قديت لكم يدلنا بحالا بريماريغامنت امبورتانتي داك لينا وكل ارتشفيت اللي كريستو ميتال دنوبيتنا، ميتال دنوبيتنا حافو الكاستيك من فلوكنا. ميتال دنوبيتنا سكونت السكريتوري واللي اندفن واللي كان قرشو شتات في التيلة يوم سكونت السكريتوري ودار الكيف عن بات 12. الموتة تجسو إيا كونفرماتا دفعت دفنوخ الرشوشتيو وكل كونفرمات إلى الجدار للحفنة تستيموني حفنة شيدة ضربة منه من كان 500 في دقة بيش يكونفرما لهم اللي هو تبلها الاستاس جسو اللي كان مسلوب. جسو كان كاستيغات من فلوكنا الخاتين. احنا الربلوزي ألا عادو ألا كونسيدراخ بحالا مدنب. انفتي اكتايت الاسكريتورة اللي كان معدود مال خزينة، كان معدود مال فاتوري. حال كاستيك اللي سبوست ارجفينا احنا، حال بينا تانا بحالا الربرزنتانت والسوستيتوت تانا. في زايا 53 يدنا اللي احنا الكل بحال ناج انتلفنا. ناجا يا ستوبيدا، مش البودل، ناجا يا ستوبيدا. من الراي تتجرر الاولين تعموا فوق السيسة على الاسفل تعمل حساب لانفسها، وفي الحمل الاخر يتقلبوا ويزبرنا. ناجا ما تيش وحده. وديك العادة تاعنا احنا الكل بحال ناج انتلفنا، الكل سيرين على طريقتنا. والمولاي على داستان تكاستيغانا، اما اذا ما يجيك كيكو عليك كنا نايدو عنده رجون الله اللي كاستيغانا، عنده رجون اللي احنا للربلاينا كونتري اللي ريدنا انكتشوه من دانا ستاس ونوربوخ متوا البوسسور تقولوش كانوا كله رجون. وحت منا ما كان يلمنتا اما زي ما عاشك زي قال احنا الكل بحناش انتلفنا، كل حد سير على طريقته. اما المولاي تفع فوقه الخزن تاعنا الكل. هو السبيح الانفانجيليو اللي داك الانفيرن اللي احنا سوبوست خدنا جسو اسبرينساخ في الباسيوني والموت تياو. اما مش هيك بس جسو كان ايام من الابر سكونت السكريتوري بحال ما البروفيت خبروا اللي كان له يموت وكل خبروا اللي كان له وكل يرشوشتا من الابر يالب الموت بموت استاذ الله. السعيات افورنينا بدن البروفا اللي الساكريفيتشو تا جسو النوم تاعنا لقاو كيف ورينا اللي فيرامنت لقاو واتشتاخ على مفرد نبيتنا بالعيمون بالموت. وباولو في الاستسبريت كتياو للناس تاني يعيدلهم اللي يلا إسا في السيوم ما نفوش متو في الكالنداريو ما نشديها مالا في السيوم اللي فيه عنده يجودك الدنيا
l-umanità kollha. Ħajġġudika bil-ġustizzja bi bniedem li hu ħatar. Diġà huwa maħtur l-imħallef tagħna, nafu minnu l-imħallef tagħna. Ta' dan forna prova l kulħadd billi qajmu mill-imwiet. Minnu dan l-imħallef tagħna? Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. Ġwanni jgħidilna illi min jemmen fih mhux iġġudikat, imma min ma jemminx huwa diġà ġġudikat. Għax m'hemmx fl-isem tal-ben uniku talla. Dak l-istess wieħed illi kapaċi jisalvana u jisalvana waħdu, bil-ħila tiegħu waħdu. Jekk aħna nirreġettaw din il-fidwa tiegħu nkunu ġġudikati minnu. Kristu mhux sempliċement jagħmel is-salvazzjoni possibbli, imma attwalment ħadima u jagħtihilna dik is-sabiħ tagħha. Aħna total loss ma nistgħu nagħmlu xejn. Ma Ġesu ħadima s-salvazzjoni, ġabilna u tajilna. Għalhekk ngħidu bil-fidi, għax bil-fidi qed tammetti li inti ma se tagħmel xeħli tilqa. Tilqa dak li inti m'intix kapaċi tagħmel għalik innifsek. Ġesu qabel ma sofra lill-missier talbu, missier glorifika lill-ibnek, biex ibnek ukoll jigglorifikak bħalma tajtu l-awtorità fuq kull laħam, fuq kull bniedem, biex hu jagħti l-ħajja eterna il dawk li inti tajtu. Is-salvazzjoni tagħna tiddependi biss fuq Ġesu Kristu. Allura il-Vanġelu fil-qalba tiegħu jekk iridu ta' bilħaq nifhmuh u napprezzawh, iridu nifhmu li aħna Alla jilqana u jodna bħala ġusti qudiemu bil-fidi biss. Meta aħna ruħna tħares lejh u tiddependi fuq ibnu Ġesu waħdu. Pawlu din afferma fil-Galatin 2 vers 16 fejdinna li aħna wkoll emminna f'Ġesu Kristu biex inkunu ġustifikati bil-fidi u mhux blopri tal-liġi, għax blopri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Dak li tagħmel int u x'inhu? U tista' semmili kemm trid. Tista' semmili tużana trakkijiet ta' Emil li tista' tagħmel. Ma jiswewx għas-salvazzjoni. Ma jiswewx. Is-salvazzjoni hija maħduma biss minn Ġesu Kristu. Vanġelu wieħed biss hemm. Vanġelu wieħed fuq kwalunkwe vanġelu ieħor tal-Mormoni, tal-Jehovah's Witnesses, hemm is-saħta talla. Pawli jgħid ċaru tont li jekk xi ħadd iġibilkom evanġelu ieħor barra jew differenti minn dak li ħabbarnilkom aħna ħajkun misħud. Ħajkun misħud. Jekk tgħidli sefirtu rajt pittura sunflowers, ngħidlek ta' Van Gogh. Tgħidli iwa. Però pitturi ta' Van Gogh jisimhom sunflowers hemm kemm trid. Għax dik kienet il-fjura favorita tiegħu kien ħobb penġija, kwadru wara kwadru. Tifhem. U nifhem illi hemm pitturi diversi jisimhom sunflowers ta' Van Gogh, ma Vanġelu wieħed bissem. Vanġelu wieħed bissem. Alla illi jiddikjara lil kull min ġenwinament jafda f'ibnu Ġesu, mhux sempliċement li tgħid Ġesu għal mulej, imma li l-ħarsa ta' ruħek tara fih is-soluzzjoni biex jaqalak minn tot il-loss ħalli iġibek bniedem maħluq fuq xbija Alla li qed tiġġedded fi xbija tiegħu. Din il-qagħda ġusta quddiem Alla jikkredita lilna, mhux naħdmu għalija, mhux nikkwalifikaw għalija, ħadd ma jikkwalifika għalija. Imma Alla jikkredita lilna illi nemnu f'ibnu Ġesu. Kristu isalvana permezz tal-fidi fih. Darba l-lut għalulu xi tridu nagħmlu biex naħdmu l-emejjel Talla. U Ġesu qalilhom ċaru tont, dan huwa l-emil Talla, li intom temnu f'dak illi bagħtu. U dik hija l-aħbar illi verament tferraħna, mhux vera. Illi dawk kollha li rċivewh Tom il-jiet illi jisiru li Talla, dawk li jemnu fismu, li tirċevih u temmen fismu l-istess ħaġa.
Ġwanni qed jispjega x'jiġifieri temmen fih billi tilqaw. Billi Ġesu ma jibqax barrani għalik. Billi inti taraf is-sovranità u s-sunjurija tiegħu fuq, il-lordship tiegħu. Jiġifieri li hu bħala l-ħallieq u s-salvatur tiegħu għandu l-jiet illi jikmandak. U int taraf illi iva jiena ħansib posti taħtu, ħansib posti bħala bniedem midneb miżerabbli illi ma nista' nagħmel xejn. Il għaliex naf li huwa biss it-tama tiegħi. Għalhekk Ġesu meta ħareġ jippriedka meta kellu madwar 30 sena. Jgħidilna Marku illi Ġesu ġie fil-Galilija jipproklama l-Evanġelju tal-Alla, għal darb'oħra l-Evanġelju tal-Alla. Jgħid x'għandru u jgħid mit-tmum iż-żmien u orbot saltnet Alla indmu u emnu l-Evanġelju. Dik hija issa Alla li waslinna dil-bxara tajba, x'se tkun ir-razzjoni tagħna? Kif se nwieġeb jien? Ġesu jgħidilna indmu u emnu l-Evanġelju. Ġwanni jgħidilna b'mod memorabbli ħafna. Għax Alla ħabb id-dinja li taqleb waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja eterna. Ma allura il-Vanġelu ħajiswilna biss jekk aħna nilqawh, jekk aħna nemnuh, jekk aħna nagħmlu ħajjitna. Pawlu darba qal li jiena nixed solennament kemm lil-Lut kif ukoll lill-Griegi tafu li kien jivvjaġġa minn belt tal-oħra jippriedka l-Vanġelu f'kull okkażjoni. Ma x'kien jgħid, essenzjalment kien jgħid hekk ara. Kien jippriedka l-indiema lejn Alla u fidi f'sidna Ġesu. Meta Ġesu infatti ħattru bħala apostlu, għallu jiena ħanibatek għand il-ġnus biex tiftilhom għajnejhom, biex iduru mid-dlama d-dawl u mid-dominju ta' Satan lejn Alla sabiex jirċievu l-maħfra ta' dnubiet u post fost dawk imqazzin bil-fidi fija. Fidi u indiema ma tistax tisseparhom minn xulxin. Meta tajt tindem ġifieri inti ħatibdel ħsiebek. Inti ħatibdel il-fema tiegħek dwar Alla. Qabel kont taħseb li Alla mħajbat il-ħadd l-infern. Issa taf illi xeqrajt hawnhekk illi min ma jemminx huwa diġà ġudikat. Ħatibdel ħsiebek dwar Ġesu Kristu. Qabel kont taħseb għallim tajjeb da għallim tajjeb. Bħal Mawmettu, bħal Konfuċju, issa taf illi huwa dak li ġabilna l-kliem tal-ħajja. U kull min ġi qablu huwa ħallielu brigant jgħid Ġesu. Huwa ħallielu brigant. Il-ħalliel ma jiġix lif biex jisraq u joqtol jeqret, imma jien ġejt biex ikolkom il-ħajja. U ħajja bl-abbundanza. Tibdel femtek dwar Ġesu għax tarfu issa li huwa l-uniku tama tiegħek. Qed tarf li inti hopeless case, imma t-tama tiegħek hija fih. Dik hija l-indiema. U meta ngħidu fidi fih, jiġifieri inti ħassib il-ken tiegħek fih. Il-refuġju tiegħek mill-ġudizzju huwa biss f'Ġesu Kristu. Il-Vanġelu mela rridu nilqawh personalment. Ħadd ma jista' jemmen għalik. Ħadd ma jista' jemmen għalik. Ħadd ieħor jista' jiġi u jtik kopja tal-Vanġelu ta' Ġwanni, dik kopja tat-Testament il-Ġdid. Jagħtik xhieda bil-fom. Kollox sew. Hekk għandu jkun u jalla nagħmlu iżjed minn hekk. Imma il-Vanġelu fl-aħħar mill-aħħar inti temnu, inti tilqgħu personalment, mhux sempliċement tifmu. Il-Vanġelu bħal meta fil-bidu għattilkom il-Vanġelu x'inhu? Il-Vanġelu l-aħbar tajba li Alla jsalva lil-midinbin bil-kundanna tal-infern, mill-ħtija u l-prattika ta' dnub permezz tal-ħajja u l-mewt u l-qawmien ta' ibnu Ġesu. Dis-salvazzjoni hija mogħtija purament skont il-favur tiegħu permezz tal-fidi biss. Tifel ta' 3 snin kapaċi jifhimha din, vera jew le? Imma meta tilqa l-Evanġelju, dik hija xi ħaġa illi hija essenzjali.
Il-Vanġelu imbagħad appena nilqawh jiftinna bibien ta' opportunità. Jiftinna jipproduċi ħajja ġdida fina. Isimgħu vers 21. Min jagħmel il-verità, appuntu, il-verità issa smajnija u jiena rrid nagħmilha, rrid nipprattika l-verità, rrid nimxi fid-dawl tagħha. Min jagħmel il-verità jiġi le d-dawl sabiex l-opri tiegħu ikunu manifestati li huma maħdumin f'Alla. Alla li waslilna l-Evanġelju huwa dak li issa jibdilna fi xbija ta' Ibnu Ġesu. Mhux biss jaħfrinna, ma wkoll inaddafna. Meta għandek kriminal brigant u lest li jagħmel kull ħsara, tajjeb u finalment jinqabad, imma mhux biss jinħafer, imma wkoll il-ħajja tiegħu tittiġi mibdula. L-Evanġelju jipproduċi, għandu l-qawwa biex jipproduċi dil ħajja ġdida fina. Appena nkunu ġustifikati minn Alla ġifieri jgħodna jaqta' sentenza favur tagħna. Int illi tafda f'Ibni Ġesu, jiena nilliberak. Jiena nilliberak minn kull akkuża, minn kull ħtija. Inti ħieles. Iva, nibdew narfu li aħna ħelsin. Alla jgħidilna mela inti issa liberu, mur. Ma dikx taħt il-kundanna, mur u għamel li trid. U jena ngħid, nagħmel li rrid. Naf x'irrid nagħmel. Irrid inħobb il-Alla tiegħi b'qalbi kollha, b'ruħi kollha, bil-qawwa tiegħi kollha. U rrid inħobb il-puxmu tiegħi bħal innifsi. Il-bniedem li jilqa' l-Evanġelju għandu l-libertà li jobdih l-Alla. Illi la darba issa nirċievu l-ispirtu tiegħu fina, Alla jġeddidna. Pawlu jiddeskrivija bħala li ninżaw il-bniedem il-qadim u minflok nilbsu l-ġdid. Hija figura sabiħa fejn għandek bniedem żgarfat, maħmuċ inkallat, ħwejġu kollha imraqqa, jintnu. Tajjeb, dak kif sibna Alla. Imma mbagħad Alla jaħsilna u ilbisna ħwejġ ġodda. Dak huwa l-proċess ta' kull Kristjan, kull min jilqa l-Evanġelju jinsaf dan il-proċess. Jinżal qadim, jilbes il-ġdid. Sakemm Alla mbagħad finalment iwassalna għal glorja eterna. Hemm futur sabiħ għalina. Darba fl-Amerika xi mit-senilu kienu ħarġu tract famuża u l-ewwel sentenza tagħha kienet for spiritual laws. Kienet li Alla jħobbok u għandu pjan sabiħ għalik. Però ma nabiex magħha dik. Ma biex magħha. Alla jħobbok u għandu pjan sabiħ. Fenna fjena xi pjan għandu. Ċertament għal min sema l-Evanġelu u jibqa' jiġħdu. U jibqa' jippretendi illi kapaċi jgħix mingħajr Alla. Ma naħsibx ħajkollu pjan sabiħ għalih. Verew le. Però għal dawk illi laqgħuh, għal dawk illi raw f'Ġesu Kristu ir-rimedju għalihom, dawn Alla jgħidilna illi ikompli iżommhom sal-jum ta' Kristu. Huma il-ġojjelli tiegħu biex ngħidu hekk. Huma l-eżis tiegħu, il-maħbubin tiegħu. Il-nies li hu aċċetta fil-familja tiegħu. U għalhekk il-Vanġelju jwassalna għal glorja eterna, l-istess Alla li ħabbna mill-eternità illi ippredestinana, sejħilna, iġġustifikana u wkoll jigglorifikana. Alla jwassalna sal-glorja eterna. Dawk li sejħilna, dawk li Alla jsejħilhom ukoll isalvhom u jżommhom sa tmiem. Dan huwa s-sabiħ tal-Vanġelu. Il-ħafna nies kif qedtilkom fil-bidu għandhom ideat żbaljati dwar l-Evanġelju. Illi jaħsbu li jiddependi fuq l-imġiba tiegħek. Imma Alla jaf. Illi dawk li tom qalb ġdida jaf kif ħajġibu ruhom dawn. Da ħajraġunaw jgħidu jiena liberu, nista' nagħmel li rrid, naf x'irrid nagħmel, irrid inħobb il-Alla. Irrid nobdih, irrid nonora lill-proxmu tiegħi. Dawn huma n-nies illi Alla ta' bilħa iżommhom sa tmiem. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġelu
għanqalna biex onestament najdu soli Deo Gloria. L-Alla biss jħod għal-glorja. Il-mertu, il-krettu tas-salvazzjoni tagħna. Jiġifieri, meta naslu l-ġenna u ngħidu diket l-opra talla. Mill-bidu sa tmiem. Ebda ħaġa li għamilt jien, ebda sem li tajt jien, il-Vanġelu illi iħajjarna u anzi jistedinna, anzi jikmandana biex aħna nafdaw fi Kristu waħdu. Mhux fija nnifsi, mhux fi ħleq bħali, mhux fl-anġli, f'ħadd. Ħliefu. U lilkom li diġà il-qajtuh l-Evanġelju. Nistaqsikom biss qegħdin tgħixu fil-qawwa tal-Evanġelju għax l-Evanġelju għal qawwa tal-salvazzjoni. Qawwa illi tidher mhux biss fil-maħfra tagħna imma wkoll fit-tiġdid tagħna. Li niġġieldu, nitalmu niġġieldu minn ġurnata l-oħra il-ġlieda tajba tal-fidi tagħna. Il-dawk li forsi għadhom semgħu l-Evanġelju ma għadhom kif taqbattajt, dubjużi, qed jeżitaw. Jien personalment li nista' ngħidilkom huwa nixtieq b'qalbi kollha li intom tilqgħu dal-Evanġelju. Huwa l-ħajja tagħkom. Mose darba li Lut qalilhom qed impoġġu qudiemkom il-ħajja u l-mewt, għażlu l-ħajja biex tgħixu. U dak ngħidilkom jiena. Il-xewqa tiegħi, ix-xewqa sinċira tiegħi hija illi tilqgħu l-Evanġelju u tgħixu fid-dawl tiegħu. U jekk jiena nixtieq hekk għalikom, kemm aktar Alla. Illi huwa l-istess imħabba. Kemm aktar Alla. Illi u bid-dikjarar fil-Bibja jgħid Alla li jixtieq li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu għall-għarfa tal-verità. Għalfejn ħatibqa' barra. Għalfejn ħatibqa' total loss meta Alla kapaċi jagħmel miraklu. Iweldek mill-ġdid. Jagħtik ħajja ġdida. Jagħtik tama illi qatt ma tista' tiddiżappuntak. Amen.